King pamani muna ng Mayor Carmelo John Lazatin II. Penny muna ng Angeles City LGU, kapamilatan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, ing metong reach out operation. Kareng lugar la malapit king SM Clark, Bayanihan Park, Raja at Fields Avenue. Toklula king 14, reng asopan king operasyon, kabilang na reng 4 menor de edad at apulong adults. Adwa kareng menor de edad, ni-refer la king kanlungan ng kabataan para king karagdagang case management ampong proteksyon. Ing operasyon gewaya kaya bereng active officers at WCPD bilang parte ning pamisaw pa ning LGU bang asigurado ing kaligtasan at kapakanan dareng vulnerable sector king komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.